Ya, Rik. Tuh kan awewe heuh. Pangsalamkeun cek urang gitu. I love you. Asal kieu we kalau urang mah. Heeh, sok tenang. Semburu. Kunci ya. Urang kumaha ngomongna ke situ? I love you gitu. Heeh. Ya. Ya, 100.000. Satu engkau. Nah, siapa tuh nih kalau matan 100 we atuh. Duit 3 pokan yang barengan 100.000. Iya, sok burukeun. Kenapa? Kata si A itu cenah, kata temen so cantik cenah. Coba jomblo ngerakeun pisan. Apa? Dia bilang aku so cantik. Ya, tuh. Bener aku mah. Ayo. Apa-apaan ini, Neng? Kamu ya kurang ajar, bilang aku so cantik, bujur aku budug, jomblo. Kurang ajar banget sih jadi cowok. Siapa yang bilang? Saya emang gak bilang gitu.